ko do fere kinyo ƴami mo yiɗi o efasa konte mako ha TikTok marana mo ne video holla mo ne o efasa konte majum da commentaire mako on haleso inshallah mi yiɗi mada video majum mi holla kala mo yiɗi efasa konte mako ha TikTok check lawol ngol tokkoto yaha efasa konte mako ha TikTok c'est simple bunde on hoyninde saray sosai amma jum en yaha en nasta nder video majum banani amma hide ko en nasta useni abonné partage like konte ha TikTok do no yiɗi o efasa o ƴemyam kanjum mi accu mara video majum mi holla en pat meden en lara en jaha en nafitoro be majum foti mi mamati ame jitine wata be fasa konte TikTok majum walla bo antema ro andi tema e jitina amma to ala video ro asiftoran abonne partage like en nasande video majum banani en nasta molle ne wata e fasa konte waje TikTok bandam e bo kala mo mari haajo e fasa konte ko je TikTok pat lawol jo tokkoto e fasa konte majum kanjum banani bawo den awara nasande TikTok mara jeyda e fasa konte majum banani anasande TikTok ma sai a jippa wara ha profile haddo ta memi a profile waddante banani do on profile mada ta memi profile mada do on konte meden foti wada recherche Fasaha TV a hebani randa video yi banani majum haddo sara memi manda tobbe tati ha do haddo ta memi tobbe tati ha do haddon to sai a jippa wara nasta ha setting and privacy mana parametre ndadum haddo ta nasi parametre sai a timmi wara nasta ha do wadi account ndadum alama bana hore goddo ha kungelam do mema do to sai wara nasta ha ta nasi to ana recherche sidda banani to adi recherche timmi sai waddante babal banani sai wara nasta nda ha fin hado e wadi deactivating or delete account kuje didi ko wara deactivating konte mara adara acca huugo je wakkati sedda ko bo a efasa konte majum gaba to sai nasta haddo to nasti haddo shikena waddante banani wara recherche sedda auto timno go recherche alaran mabitan maddan ma banani dadum haddo e dambe en yami mara deactivating account delete account permanently to men da ko dai dia efasa account konte mara je TikTok amma min kam wala haaje mi efasa sai me ma haddo ta me mi haddo nde efasa gwaidi be yawente do dimi wadi idea efasa content wala dalla sai awsa me ma do skip ha do haddo hamme mi do ta me mi anton shikenan haddo sara iya kushangel do tawdi kushingel do warta rouge sai awsa mema okay to a memi be wete wala mode pas mara tawdi mode pas mara shikenan konte mara efasi imme mari me fasa ta konte am mi wala haaje fasu konte min kam shikenan banion tan do kam pat mi wadi retour mi lortinde mala haaje fasu konte bandam to video fottani mala habe welani mala abonu ha konte am je Fasaha TV gal Facebook e gal YouTube e non gal TikTok abonu abidana video majum jem a partage na be fere be larabe na fitoro ko da partage ta wadana mi jem useni ngam Allah mi tori mara on kofna mangeta mangela na mayro jiri so te ko te video je so bisalam masha Allah bawo en je en dar video e timinen e fasi konte meri nen lori tajite abonné partage like den faynen no sibtuno rakalo mari haji nasugo groupe menen ki WhatsApp check hales commentaire premier commentaire on tawan min do windi do on di WhatsApp min on tawan petit play so on clique direct yara non ha chaîne ami WhatsApp so on abonné ha to inshallah nem po kala ko yiden yota pare yotan gal ton ko lela mi do hoddiri yetti bit salam sinteja